Beletrina v živo. Pozdravljeni, jaz sem Ani Sinanović, danes se pogovarjam z Dževadom Karahasanom, prvim gostom letošnje Fabule. In sicer ob izidu zadnjega dela trilogije, o katerega središču je zgodovinski lik Omarja Hayama. Ta zadnji del ima naslov Vonj po strahu. Avtorja samega zagotovo ni treba predstavljati, tako da vam bom zastavil kar prvo vprašanje. Skozi trilogijo ste pravzaprav rekonstruirali nek zgodovinski svet, neke okoliščine, način življenja, predvsej v detajlih, tako da si človek lahko bralec čisto neko vsakdanjo prakso precej živo predstavlja. A predvidevam, da to z golim zgodovinskim delom ne bi bilo mogoče, da je potrebna tudi bila neka literarna imaginacija, pa me zanima, kje je ta meja in v bistvu, če se in na kakšen način se prelivata delo zgodovinarja in delo literata pri tem romanesknem projektu. To je jako dobro pitanje i kao što je često slučaj sa dobrim pitanjima, na njega se ne može odgovoriti jednostavno i jednoznačno. Ako pišete historijski roman, odnosno ako pišete bilo koju književnu formu o nekoj drugoj kulturi, ne mora biti historijski udaljena. Može biti naprosto daleka bilo koja druga kultura. Vi morate rekonstruirati što je moguće vjernije svakodnevni život. Kako se ljudi odijevaju, kako objeduju, šta jedu, gdje se druže, kako se druže. Morate poznavati sve činjenice svakodnevnog života. Ja sam, pripremajući se za rad na ovom romanu, pročitao 100 knjiga. Čitao sam, to može zvučati apsurdno, ali je istina, čitao sam čak disertaciju jednog oficira indijske vojske koji je doktorirao proučavajući mogućnost primjene Hayamovih matematičkih proračuna na određivanje artiljerijske vatre. Sve sam čitao. Ali to su činjenice. Činjenica sama po sebi nema vrijednosti. Nikakve pa ni književne. Da bi od tih činjenica sklopili književno djelo, odnosno da bi te činjenice dobile književnu vrijednost, neophodna je imaginacija. Neophodno je da vi te činjenice na neki način obojite emotivno, smislo, da ih usvojite, da one postanu na neki način vaše. Jer ja vas molim, imajte na umu da je smisao način postojanja denotatuma u iskazu. Ako kažete, zamislite bilo koju svakodnevnu izjavu. Danas pada kiša ili dijete spava. Ako majka govori, treba reći konstatirati tu činjenicu. Ona će reći mališan lala ili izgovorit će neku drugu formulaciju koja pokazuje bliskost, ljubav, sklonost. Ako mlad čovjek kojem dijete nije dalo da spava, treba reći isto to, reći će
mali kreten Džonja. I iz načina na koji je dijete i njegovo spavanje prisutno u vašem iskazu, jasan je smisao iskaza i vaš odnos prema tome. Dakle, ono što ja mogu reći kao mogući odgovor na vaše pitanje je to da pisac mora sve one činjenice o kojima govori usvojiti, osjetiti ih kao svoje, da bi ih obojio, da bi im dao miris, da bi im dao konkretnost. Zato je naravno neophodna imaginacija i dugo bavljenje tim činjenicama. To je ono što je za početak. Ostalo ne mogu pisati i ne mogu objasniti. Pravite, pisac mora ponotranjiti, dati neko barvo dejstvom. V zadnjem delu trilogije izvemo, da pravzaprav celotno zgodbo pripoveduje Vukac, bosanski, recimo, pravzaprav človek je po rodu Bosanec in je kot deček spoznal Omara Hayama. Ima to, recimo, ali to pomeni, da so te barve, da je to ponotranjanje neke zgodovine, ki je z bosanske perspektive mogoče istočasno zgodovina drugega in zgodovina nečesa lastnega, namreč zgodovina islamske civilizacije. Lahko rečemo, da gre v tem primeru za specifično bosanski pogled na ta del zgodovine in zgodovine te specifične civilizacije. Mislim da da. Čovjek se od sebe ne može izliječiti. Koliko god se ja kao pisac trudio da sebe izbrišem iz svog teksta, koliko god se trudio da objektiviram i emocije, i iskaze, i mišljenja, to ostaje moje. Nema načina da iziđemo iz svoje kože osim kad umiremo. Tako da je potpuno prirodno da ja na kraju romana otkrivam da je to pripovijedao Bosanac Vukac. Jer sve što se tu govori jeste uvjetovano, jeste na neki način govor Bosanca. Ja čak preciziram da on živi u blizini Visokoga, u Bilješevu, jednom selu kod Visokog. Vukac govori i o razlozima da sve to piše. Jer on je Bosanac koji je vidio najviše svijeta, pa hoće da svojim poznanicima, zemljacima priča o tome da i oni steknu neke predodžbe o dalekom svijetu. To je malo poigravanje sa Markom Polom, s jednom bitnom razlikom. Ja ozbiljno vjerujem da je Marko Polo mnogo više onih priča koje pripovijeda čuo i mnogo manje doživio. Vukac je sve što je ispričao svojim očima vidio ili saznao od samog Hayama. Ali kažem, potpuno se slažem s vama da čovjek se od sebe ne može izliječiti, ne može izići iz svoje kože i koliko god se trudio da bude objektivan, on to ne može biti, jer on je subjekt. Vi znate da na početku naše epohe stoji slavni iskaz Renatusa Cartesiusa, cogito ergo sum, mislim, dakle, jesam.
Ja ne znam zašto, odnosno možda neko i jeste, ali ja ne znam da je bilo ko upozorio na čudni apsurd tog iskaza. On sebe dokazuje činom svog mišljenja. Ma svaka ti čast. Dragi Bog je stvorio svijet da bi mogao saznat sebe. Renatusu Kartezijusu ne treba ništa. On je svoj vlastiti dokaz, aferi. No, na nek način bi lahko rekli, da se ta vprašanje te skrajne meje racionalizma postavlja tudi pri liku Omarja Hayama. Njega nekateri drugi, še posebej recimo njegov sufijski prijatelj Ebu Said, pogosto opozarjajo, in tudi žena Sukajna, da je pretirano racionalen, da bi zares razumel življenje. A se tudi po vašem mnenju pojavlja znotraj njegove psihe ta konflikt med racionalnim razumevanjem sveta, med tem objektivirajočim dojemanjem sveta in razumevanjem sveta, ki je utelešeno, ki je postavljeno v konkreten trenutek, v konkreten prostor in čas med konkretne ljudi in druge duše in tako naprej. Ma da, jer Hayam je na jednoj strani matematičar, Ja. dakle čovjek koji se bavi jednodimenzionalnim konstruktima, kao što su brojevi, odnosi među brojevima i tako dalje. On je utemeljitelj algebre. Čak je autor, tako reći, smislio je i termin algebra. Na drugoj strani je izrazito emotivan čovjek i zahvaljujući tome je sjajan pjesnik. Ali jasno je da matematičar u njemu ne dozvoljava da vidi šareni svijet stvarni, svijet u kojem ljudi žive. I zato je ovaj treći dio romana u stvari proces učenja dvojice ljudi, dvojice prijatelja. Dječak Vukac od Hayama uči slova, uči malo bolje arapski jezik, uči matematiku, filozofiju, a Hayam od Vukca uči da vidi stvarni svijet, ovo neposredno dato. Sjećate se jedne epizode kad oni kupuju hranu u bazaru i govori Hayam igrajući se Vukcu, kaže, ako riba i po košta dirhem i po, koliko košta 5 riba? Kaže Vukac, zavisi. Od čega zavisi? Hayam se čudi, jer on zna da je bit u broju. On je Pitagorejac. Kaže Vukac, pa zavisi od toga kolike su ribe, koje su vrste, koliko su svježe. Govori Hayam, pa recimo da su sve iste. A zašto bismo govorili takve gluposti? Čudi se Vukac. To ne može biti. Ne postoje dva identična bića. U živom svijetu imamo ambijent samih unikata. Nisu moguće dvije identične šljive, nisu moguće dvije identične ribe. I taj živi svijet unikata je ambijent u kojem Vukac živi, osjeća i misli. Ambijent u kojem Hayam živi, osjeća i misli je svijet, ambijent uopćavanja, brojeva, pojmova. I on se u tom svijetu loše osjeća, ali ne može iz njega. I što kažete, zato mu sve vrijeme i njegov učitelj Abu Said, sjajni sufija, također jedna historijska ličnost, i njegova žena Sukajna, ma svi ljudi koji su mu bliski, stalno govori, nemoj se, molim te, miješati u život. Nemoj se miješati ni u svoj život ako ne mora. Jer nisi za života, ti misliš uopćavanjem,
a život se živi u ambijentu unikata, neponovljivoga. Pa ima tudi Vukac kakšno zgodovinsko osnovo? Ali je mogoče sklop različnih zgodovinskih osebnosti iz Bosne, ali je pravzaprav v največji meri produkt domišljije? Kad bismo se smjeli šaliti u ovom razgovoru, ja bih rekao da. Odgovorio bih sad da. Vukac nije historijska osoba, ali je itekako moguć. Da. Ja sam iskoristio činjenicu da je jedan uostalom veliki pjesnik i mistik zagovarao križarski rat djece. Ideja je bila, djeca su nevina. Da. I oni će osloboditi Isusov grob. Zato što su nevini, nemaju grijeha. I sasvim je prirodno, ako imate pred očima kartu Europe, jasno vam je da je najlogičnije da barem jedan ogranak te dječje vojske koja je krenula u Palestinu ide preko Bosne. Dakle, neki Vukac je itekako moguć. Da li ga je bilo, to ne znam. Nisam našao da je zabilježen negdje, ali mislim da je sasvim moguć. Kao što je, nažalost, moguć i Juso Podžan, koji na kraju završava roman svojim strastvenim vriskom, zato što se svijet ponovo barbarizira, zato što biblioteke gore, zato što je na svijetu sve manje mjesta na koja se mogu povući tihi, blagi ljudi koji su dovoljno otmjeni da ne pristaju svijetom vladat. Oni hoće da ga razumiju i u njemu žive. Obojica su mogući i, nažalost, poznajem jako mnogo ljudi koji bi mogli biti Juso Podžan. Protjeran iz Livna i sad sjedi u Bergenu, ludi, izbezumljuje ženu i djecu, obnavljajući sve knjige koje su spaljene u vijećnici, Sarajevskoj biblioteci. Zdi se mi, če se vrnemo na odnos med Vukacom in Omarom Hayamom, da ste s tem zadnjim delom trilogije pravzaprav dali nek pomen in dostojanstvo recimo dvema stvarema. Eno je prijateljstvo, ki kot neko pristno medčloveško razmerje pravzaprav vedno bolj izginja in ga nadomeščajo, zavezništva, poslovne vezi, neke površno, recimo, druženje in tako naprej. Na drugi strani ste dali pomen starosti, ki v tej naši civilizaciji tudi vedno bolj pravzaprav je izrinjena, zaničevana celo na nek način. Človek takoj, pravzaprav, ko ni več ekonomsko produktiven, je nekako ga strpajo v kakšen dom in tako naprej. Se mi zdi, da je tudi nekaj grškega v tem, da ste izbrali recimo za ubesedenje prijateljstva odnos med starejšim in mlajšim moškim in da gre za nek v bistvu dialektičen učiteljsko-učenski odnos, ki pravzaprav poteka v obe smeri, tako kot ste že sami nakazali. Ne? Hvala vam za tu primjedbu. Mnogo se radujem da ste to rekli. Je. Čitav treći dio je u mojoj nekoj predodžbi jedne vrste pokušaj da
iskoristim formu platonovskog dijaloga. A dijalog, stvarni dijalog je razgovor i moguće samo među partnerima. Mi ne možemo razgovarati ako sam ja ugledni, mudri starac koji sve zna, a vi ste zbunjeni dječak koji sjedi u tuđem svijetu. To nije razgovor. Razgovor je moguć samo između dva subjekta. Ja, ti, ja. Razgovor nije i ne može biti funkcionalan. Čim ja vas želim u nešto uvjeriti, na nešto nagovoriti, čim dogovaramo neki posao, to nije razgovor. Razgovor je razmjena duhovnih energija, misli, riječi kojima mi svjedočimo jedan drugoga. Razgovor nema vanjski cilj, funkciju. I sjećate se, Platon je ispisao 1000 stranica razgovora. Ni na jednoj od tih stranica ne da se ni naslutiti funkcija. Ljudi razmjenjuju misli tražeći istinu. I pritom jedan drugom govore imate, ja svjedočim. I bio mi je potreban ovaj odnos dječak-starac. Jer ja zaista vjerujem da je prijateljstvo, pravo prijateljstvo između dječaka i starca mnogo teže sklopiti nego prijateljstvo između ljudi približno jednake starosti, ali da je moguće. Jer prijateljstvo je poput ljubavi, poput mističnog saznanja, čudo. Ali čuda su moguća. Čuda se događaju. Ne da ih se uključiti u sistem, ne da ih se izmjeriti, ali se događaju. I jako mi je treba mi i danas vjera da je takvo jedno čudo moguće. I primijetili ste da Vukac u odnosu prema Hajamu nema ništa od ovih danas čestih, sentimentalnih, licemjernih formi prenemaganja u odnosu prema starcima. On sa Hajamom razgovara onako kako bi razgovarao sa svojim vršnjakom. Jer kultura u kojoj su se oni sreli, starost nije promatrala kao, kako se zove, smetlište. Nije stare ljude trpala u staračke domove, kao što bolesne trpa u bolnice, kao što male trpa u obdaništa. Znate, samo ga ukloni s očiju. U stvarnom svijetu borave oni koji proizvode bogatstva. Ali nemojte da se pitamo o tome kome ta bogatstva trebaju i služe. Ma čovječe, mi nismo ovdje da bismo proizvodili bogatstva. Mi smo ovdje da se pitamo o sebi. Temeljna ljudska osobina nije proizvodnja materijalnih dobara, nego trud da se nađu odgovori na egzistencijalnu nelagodu koju osjećamo. Dok ste čovjek, vi se morate pitati što ću ja ovdje. Otkud ja? I u tim kulturama stari ljudi nisu nikakva smetnja, nisu potrošeni strojevi.
nisu nevolja koju treba negdje odstraniti. Oni su tu, od njih se uči, s njima se razgovara, svađa, raspravlja i tako dalje. I to mi je mnogo drago, kažem, da ste to primijetili. To je upravo, kao odnos Sokrata i Alkibijada, kao odnos jedan od temelja helenskog društva. Da. Še ena stvar, ki je pravzaprav očitna, je Hayamov odnos do znanosti in znanstvene metode. V sodobnem svetu se odnos med znanstveno metodo in duhovnostjo ali pa tudi konfesionalnostjo, vero, predstavlja kot skoraj da nujno konflikten. Ne? Na drugi strani se zdi, da je Hayamov recimo pristop k znanosti, pristop mogoče njegovega časa, diametralno nasproten temu, kakor ga danes razumemo. Namreč znanost je za njega tudi podobno kot mogoče poezija, način pravzaprav raziskovanja Božjega stvarjanja, čudes v svetu in tako naprej. Se vam zdi, da je pravzaprav mogoče na kakšni točki v bistvu spet najdeti povezavo med tema sferama človeškega, recimo, spoznavanja in doživljanja sveta? Ja mislim, da je ta povezanost, da je integracija mišljenja, osjećanja, vjerovanja, tehničkog, praktičnog saznavanja ne samo moguća, nego i nužna. Uostalom mi znamo da je antika imala velike umove, velike inženjere, velike naučnike koji su svoja saznanja često izražavali poeziju, kao Empedoklo, koji su najnormalnije uporedo sa tim inženjerskim poslovima bili svojevrsni svećenici kao Arhimed. Ne, to se ne isključuje. Ja mislim da su u modernom svijetu ti problemi počeli upravo sa racionalizmom, koji ne vjeruje da u ljudskom biću ima istine i da čovjek može biti kriterij istine. Mi vjerujemo mašini. Mi pojam istine izuzimamo iz čovjeka i premještamo ga u materijalni svijet, jer istina je objektivna za moderno mišljenje. A objektivno je ono, pa sjećate se, najprije Galileo Galilei to rekao, a onda Max Planck ponovio, kaže, stvarno je ono što je mjerljivo. Ja moram priznati da mi je taj stav apsolutno nepodnošljiv i sulud. Jer to bi značilo da ništa od onoga radi čega se isplati trpiti i podnositi život nije stvarno. Jer vi ne možete izmjeriti ni prijateljstvo, ni radost, ni ljubav. Pa k vragu, zašto bih živio? Zašto bih podnosio sve ovo? Zašto bih uvijek iznova ujutru ustajao i pitao se zašto ustajem, navlačio hlače na sebe, išao u svijet kojem se ne radujem i koji se ne raduje meni, jer se radost ne može izmjeriti, dakle nje nema. To je stav koji je apsolutno
protivan životu. Kažem, ja mislim da je to posljedica našeg nepovjerenja prema životu, naše nespremnosti da pristanemo na ekstremnu složenost čovjekovog bića, nerazmrsivu složenost čovjekovog prisustva na svijetu, jer mi vjerujemo mašinama. Mi ozbiljno uzimamo u obzir činjenice, a zaboravljamo da činjenica ima smisla jedino preko, to jest zahvaljujući interpretaciji, tumačenju. A činjenicu može tumačiti jedino čovjek koji je nužno subjekt dok je živ. Zato ja vjerujem da naša nauka, odnosno naš način mišljenja, ima gadnih problema sa životom. Jer život se ne da uklopiti u sistem. Život je ambijent samih pojedinačnih slučajeva i samih subjekata. Mi proizvodimo i razumijevamo mrtvu prirodu, anorgansku prirodu. Život ne uspijevamo, jer je život uvijek pojedinačan, samo jedan. Ako hoćemo da mišljenje vratimo životu, moramo naći način da poput Parmenida, Empedokla, Platona, Hajama, Arhimeda, sjajnih inženjera iz Aleksandrije, tražimo put do integracije, do sinteze, vjere, osjećanja, mističnog iskustva, inspiracije, racionalnog mišljenja, tehnike itd. Mi to moramo, jer je to jedini put da se vratimo sebi. Zdaj, za zaključek mogoče vprašanje glede Hajamovega odnosa z Hasanom Sabahom, ki se pravzaprav v tem zadnjem delu logično tudi zaključi in je, kot kaže, mogoče najbolj odločilno njegovo razmerje z drugim človekom, pravzaprav v celi njegovi biografiji. Zdaj, v drugem delu trilogije, kjer se on prvič sreča in spozna in spoprijatelji s Hasanom Sabahom, opazimo, da je eden redkih ljudi, ki pravzaprav se ne zavedajo Sabahovega potenciala demagoškega, njegovega zla, njegove nihilistične naravnanosti k uničenju. V zadnjem delu, ko je vse to že nekako izvršeno dejstvo, pravzaprav Hajam še vedno ne more sovražiti Hasana Sabaha. Prej ste govorili o trpljenju kot nekem integralnem delu izkušnje. Ali bi lahko na nek način, kakorkoli se mogoče na prvo žogo to zveni cinično, ali bi lahko rekli, da je pravzaprav Hasan Sabah zares tudi učitelj, da je s trpljenjem, ki ga je zadal Omarju Hajamu, kot je tudi sam predvideval, Omarja tudi nekaj naučil o življenju? Pazite, mnogo kolega koji su čitali, recimo, njemačko izdanje ovog romana, meni je prigovarao zbog načina na koji sam definirao odnos Omara Hajama i Hasana Sabaha. Jedna kolegica je doslovno vrištala u pismu koje mi je poslala, kaže, kako ćeš dozvoliti
da on i dalje o tom ubici, o tom monstrumu misli tako mirno i čak s nekim prijateljstvom. Gdje je, kaže, šta ćemo sa obavezom da ubijemo despota? I problem je u tome što Omar Khayyam sluti već od samog početka duboku nesreću kao žig, kao temeljno obilježje Hasanovog bića. Vi se sjećate da Sukajna i Abu Said od prvog trenutka Hasana ne mogu smisliti. Sukajna mu se podruguje. Ne trpi ga, jer su oni ljudi potpuno živi i vide da Hasan donosi nesreću ovdje, u ovom svijetu. Khayyam, kao uvjetno govoreći metafizičar, kao čovjek koji gleda iza ono što je iza pojavnog, vidi da je Hasanovo biće obilježeno nesrećom, tragedijom, odsutnošću. On siromah sjedi gore u orlovskom gnijezdu, Alamut. Ubio je sina, poslao ženu od sebe, samu je u toj strašnoj, esencijalnoj osami. Tuguje, ne zna šta će sa sobom i moli Khayyama da dođe. Da mu umanji, jer, znate, moć znači osamu. A osamu, apsolutnu osamu na koju je Hasan sebe osudio, nije jednostavno podnijeti. Ljudsko biće je ne može podnijeti. I Khayyam je to naslutio. Njemu je od prvog dana, od prvog susreta, tako reći, Hasana malo žao. On poštuje nesreću, jad kojim je taj čovjek obilježen. Zanimivo. Dobro, bom jaz s tem končal najin pogovor. Se vam zelo zahvaljujem za neke pomembne uvide, ki so tudi meni pravzaprav pomagajo interpretirati za nazaj branje in me je veselilo. Hvala. I meni pomaže. Razgovor sa čitaocem često piscu pomogne da bolje shvati ono što je uradio. Bez čitaoca to ne možemo. Ja, večkrat se sprašujem o smislu kritike, ker med drugim tudi kritike pišem in sem gotovil, da največji pomen imajo ne za bralca, ampak za avtorja. Ne? In tudi meni kot avtorju več pomenijo mogoče kot avtorju, kot bralcu mojega dela. Ne? Ja. Beletrina v živo.